why we have cases of goonism. Ikaja say tutugo itana kina tawete abangwana bani. And this will not state to address the nation. Kwa teviga sisi wenyewe ni tutugo itana. Na tawete abande kwa go sisi ni 500, go sisi ni 200, wate vugo yikewe. Obo gombe okongonto lyo wateba na siki 1 term, usole wateba 2 term. Moko ngontane na tawete mungwano. Ora vugo yikewe yekyo okongonte. Onyole ni so wa kalaki. Obo libije ne paka na roche na bugete goonism na mamuntu geta mantenye akuruse na Sudan. Tako mo Sudan. Where are we heading? Obo bolitia magena na kina teretia bande. Ai ko yunga ngotenga bale getendegese. Muno kaiga oteto ko se. Pako te vitenga wanta. Bekele sagenda. Okwenda ga pako te tuta. Tenga tuta. Oko roya na alia. Obo kimano kwenyenjo. There is no end wholesale no supermarket that can be able to purchase life. Ase yo tore nato nyole choice nani. Edu kanere tore nato ko monto. Na kinko basabalaki. Dear and beloved citizens, abutore aba Kristo. Tafadhali. Onye kolene pie yonde. We are not eradicating democracy can be of great importance without any violence. Democracy na reko ba effective totaitetia raminto. Ndutuita kitomenye tenga hii. Let us advise our political men and women. Tote meko watevia mangana yoko agacha. Ngukora na tole itu abanyene. Nguita na tole itu abanyene. Na kia kogera, umana siasa gendu yoka araru. If we give a casket, aina no mongina mwe kiro media style. Mongina toerera, bae sandu. Mongina ngwanyaro mwano. Na tebeti abande gaki, abangina. Bande miaka ya chini 85 paka bande baikire 90. Lakini nuoro kuendoka pesa yako sayo. Omunyogete, torera, omunyogete getimboko. Kono ko gotira ka chama goranya. Paka kanisa to goje. Lakini yaro kero ko yako sayo.